Rĩendekithia rĩa gũcenjia gatiba kũgerera kura ya maoni rĩkoretwo rĩnyitĩte thing'a gũkũ bũrũri-inĩ kũrĩa atongoria matiganĩte makoretwo na maoni matiganĩte megiĩ rĩendekithia rĩrĩ. Muthe munini wa mũtongoria wa bũrũri William Ruto akiuga rĩendekithia rĩrĩa Kenya mabatairio nĩrĩo nĩrĩa ũthii wa na mbere na maũndũ marĩa mekũmaguna. Watu wanasumbua mimi, wanataka kunilazimisha ati niingie mambo ya referendum. Mimi nimewaambia I am sorry, I am not available kwa mambo ya referendum, niko busy. Kazi ya muhimu sana ambayo mimi nimelenga ni kuhakikisha ya kwamba we consolidate the legacy of President Uhuru Kenyatta by making sure the Big Four succeeds. Mĩario ya Ruto ĩgĩkindĩrwo nĩ ambunge a kuma mwena wa Kiambu matongoretio nĩ mũmbunge wa Kikuyu Kimani Ichung'wa arĩa maugire ndereti ĩno ĩrongoreirie kũhĩngĩca itanya rĩa thirikari rĩa ũthii wa na mbere. And I want to support you, Excellency, and the President in your quest that we desist from all manner of politicking, including calls for a referendum to benefit a selfish few political conmen, as were called by Moses Wetangula yesterday. Tufanye referendum ya kupunguza mzigo kwa sababu punda amechoka. Na bado mimi niko hapo. Tupunguze mzigo. Lakini wakati wa uchaguzi wa mwaka wa 2022 tuweke saduku ingine ya referendum hapo. Hao wote wanataka referendum, watupatie swali. Ile swali wanataka sisi tuseme yes or no. Gavana wa Kiambu akiuga kura ya maoni yagĩrĩirwo gũtabanio kũguna Wanjikũ no ti atongoria amwe. Watu wanaongezwa saa ile, sisi tunataka wapunguzwe. Kwa hivyo sisi tungesupport kama ni katiba ya kubadilisha na kupunguza mzigo ule kwa serikali, sisi tunaunga mkono na sisi tuko nyuma yako. Wewe ndio utatuambia tupige kona. Atongoria ya makiuga kũrĩ na atongoria marenda kura ya maoni nĩgetha megune o ene. Ngĩribotera Kameme TV njĩtagwo Kamau wa Githĩnji.